lama emahungu ya SABC hi haxa twi kusuka Studio 12 Auckland Park eJoni. I cannot agree with Mr. Peter that the magistrate did not properly apply the law in refusing the appellant bail. Sajeni Fani Nkosi a aleriwa bail nakambe hi khoto le henhla ePitori. Vavanuna vambirhi va Msambiki va ya ekhoto eMsambiki hi swihehlo swa ku dlawa ka vapfhumba vambirhi ePhafuri entangeni wa Kruger. Lama mahungu ya SABC ya xaka SABC 2 na le ka channel ya mahungu ya SABC le haye hi vuhaxi bya DTT. Riperile khoto le henhla Pitori yi kume leswaku majistarata loyi a nga tsona Sajeni Fani Nkosi bail a nga endlangi xihoxo hi tlhelo ra nawu. Khoto le henhla yi bakanya appeal ya Nkosi ya ku va a tsoniwe bail hi khoto le hansi ya Pitori. Muavanyisi Mugine Musupa u bohe ku yima na vachuchisi leswaku Sajeni Nkosi a nga tshunxiwi hi bail naswona u ta tshama exitokisini loko a yimele ntengo. Nkosi u hehlwa milandzu yo hambanahambana ku katsa ku veka swibalesa na maqulu hi ndlela ya vusopfa no sivela voko ra nawu. Bail itsende nakambe eka Sajeni Nkosi loyi a nga yimisiwa entirhweni. Muavanyisi u ri a nga voni nchumu xi nga hoxeka hi xiboho xa majistarata xa ku alela Nkosi bail naswona u landzelele nawu. Illegal ammunition, licensed firearm not safeguarded, a stun grenade were found at the time of such operation. The appellant is depicted in one of the photographs presented as evidence, and most importantly, he was legally represented at the stage. No confirmatory affidavit was presented by his counsel if wrong things were done at the time of such search and seizure, especially with regard to the fact that his cameras at his place were tampered with. Finding by the magistrate on the score cannot be faulted, and the respondent succeeded in proving the strength of its case against the appellant. The magistrate found that all the grounds stated exist and refused to permit appellant to pay. I cannot agree with Mr. Peter that the magistrate did not properly apply the law in refusing the appellant bail. Muavanyisi Masopa a hlundzukile loko a hlula u te Nkosi a nga nyikanga tinhlamuselo to twala to a kumekile na tidokete ta ntsevu leti fambelanaka ni milandzu ya madzolonga, mali yo tala na maqulu endlwini yakwe hi nkarhi lowu maphorisa ma nga endla msecho. He failed to explain why he returned ammunition that was not issued to him by the SAPS. He failed to deal with the fact that he was found in possession of the police-issued equipment after he was directed to return his equipment during his suspension. Muavanyisi u tlhele a ku va khoto ya majistarata yi bohe ku Nkosi u ta ringeta ku chavisa ta timbhoni ringeta ku kavanyeta vulavisisi a nga hoxisanga. Criticism was also leveled at the magistrate, finding that there is a likelihood that the appellant will interfere witnesses. This is based on the fact that majority of the state witness will be police officers. Va xiyenge xa vuchuchisi va amukele xiboho xa khoto hi mandla mambirhi. When we opposed the appeal application, we also told the court that we argued that the lower court did not err in its decision to deny Nkosi bail. Nandzu va tlhela ekhoto n'hweti leyi taka hi siku ra 22. Ku khomiwa wanuna wa 23 wa malembe mayelana no dlawa ka muchudeni wa le Mossel Bay exifundzeninkulu xa Western Cape, Nhlamulo Sambo. Sambo u tlhaviwe a lova hi matakuxa ya Sonto. Muhleteleriwa u ta ya khoto vhiki leri. We also commend the detectives for the swift arrest of a suspect in conjunction with the murder of Nhlamulo Sambo. A 23-year-old suspect was arrested yesterday afternoon and remains in police custody. The speed with which the investigators acted demonstrate our commitment to ensuring that perpetrators of violence and crime, as identified, will be brought before the courts of law. We further wish to clarify that based on the information currently at our disposal, the death of Mr. Sambo is not linked to a recent unrest in the area. We therefore urge the public to refrain from speculation and spreading misinformation and to allow the investigation to proceed unhindered.
Ndzawulo ya dyondzo eGauteng yi sole ku dlawa ka n'wana wa xikolo loyi a nga hlaseriwa hi banga eSoweto. Maphorisa va ri muchudeni loyi wa 18 wa malembe a ku ri wa xikolo xa Fort Hare Secondary eMidlands. Ngemva kwesigameko sokugwazwa komfundi izolo, namhlanje umnyango wezemfundo ubiza umhlangano ophuthumayo wazozama ukuthi kutholakala isisombululo salenkinga itheka nanokuthi kuzanywe ukuvimba ukubhebhetheka kwazise khona abasebefuna ukuyiphindiselela. Abazali bathi lokho kuyashaqisa. Akungiphathi kahle impela, ngiphatheka kabi kakhulu. Angiphathekanga kahle ngathi singabazali singabambana ne-SGB sonke neyikolo sibambane sibe munye silwe nalempi. Amaphoyisa esifundazweni asephuminqina athungatha benzi bokubi. The victim sustained severe injuries and was transported to a local clinic in a private vehicle for medical treatment. He later succumbed to his injuries. Umnyango wezemfundo esifundazweni usihlabe wasihlikiza lesenzo. As a province, we are deeply saddened and disturbed by this incident. No child should lose their life to violence and no family should have to endure such pain. We trust that law enforcement authorities will leave no stone unturned in ensuring that those responsible are brought to justice. Namhlanje cishe kwasukuthula lezichwe njengoba kube nomunye umfundi othe naye ugwaziwe egwazwa abanye abafundi bakwesinye isikole. Abazali bazame ngawo wonke amandla ukuvimba laba bese befuna ukuyoziphindiselela. Sekunxuswe nabo abazali emakhaya ukuthi bake bayikhuthuze bayithintithi ikhwamazali ezingane ukuze kubonakala ukuthi ayiphathi yini ikhali kuphinde kukhulunywe nazo ngeenkinga ezibhekana nazo ezikoleni. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Indabeni ze-SABC ngibika ngaseDobsonville, Soweto. Maphorisa eMozambique va khome vavanuna vambirhi lava vuriwaka ku va vadlayi va vapfhumba vambirhi ePhafori entangeni wa Kruger. Vatekani vambirhi va huma eMossel Bay eWestern Cape ku nga Dina na Ernest Mare va dlawe n'hweti leyi nga hela entangeni luwa wa Kruger. Vambirhi lava nga khomiwa a va ye khote le Mozambique namuntlha. Mintsumbu yi kumeke yi papamale enandzweni wa Livubu eKruger National Park n'hweti leyi nga hela. Mhangu leyi nga chavisa vaakatiko yi endle leswaku maphorisa va rhumela xipano xo hlawuleka ku ya hlotana na vadlayi. SAPS va ri vaehleketeleriwa vambirhi va khomiwile hi ku pfunetiwa hi maphorisa ya le ntangeni. Muehliwa wo sungula i khomeriwe edorobeni ematikoxikaya ka Xokwe exifundzeninkulu xa Gaza eMozambique hi Musumbunuko, kasi wa vumbirhi u khomiwe tolo eXaixai. The first suspect was arrested on Monday in Xokwe village in Mozambique, and then the second one was arrested just yesterday in Xaixai city in Gaza province in Mozambique. We are delighted that the team worked tremendously well with the Mozambican law enforcement authorities and the conservation partners to ensure that we bring the suspects to book to face the full might of law. As we have indicated, in this province we have been able to solve complex murder cases. I even indicated before that this one will be no exception. We are going to arrest the suspects. We have done so. Holobye wa Mbangu u ri mfumo wu ta va vuyisa laha tikweni ku ta tengisiwa. I would like to thank all of those who have worked tirelessly to ensure these arrests. This includes SANParks, South African Police Services, as well as the Mozambican authorities. South Africa will now start the formal extradition process to get the suspects to South Africa to stand trial for this heinous crime. I have engaged with my colleagues in the Department of International Relations and Cooperation, as well as Justice, to emphasize the importance of securing the suspects' return to South Africa. Movha wa vafi lowu a wu tlhakisiwile wu kumeke emaheleni ya n'hweti leyi nga hela. Commissioner Madlanga namuntlha yi lave ku tiva hikokwalaho ka yini Colonel Kevin Jacob a tshike leave a ya entirhweni hi siku leri maphorisa va nga kuma 541 kilograms ya swidzidziharisi swa cocaine. Colonel Jacob a nyika vumbhoni eka ntshamo commission ePitori. Un'wana wa maphorisa ya le KwaZulu-Natal lava khumbekaka mayelana no nyamalala ka swidzidziharisi leswiya ePort Shepstone eKwaZulu-Natal a ri livini siku leriya ro kumeka na swidzidziharisi. Kasi ehandle ka ku va Colonel Jacob a tshike leave a vuya entirhweni, commission yi tlhele yi nga hundzi kahle eka swiyenge swin'wana swa vumbhoni bya yena. Commission yi twe leswaku Colonel Jacob
a nga endlangi ntirho tanihi ntolovelo loko a fika laha swidzidziharisi a swi ri kona. Xikombiso, maphorisa va pfala ndhawu laha ku nga humelela vugevenga kona loko va fika no sungula ku endla ntirho, kambe Jacob a nga endlangi tano. U ri a nga pfalangi ndhawu liya hikuva ku na mabindzu lama tirhaka hala matlhelo na laha swidzidziharisi swi nga kumeka kona. A ngo ye a nga lavi ku kavanyeta mabindzu lamaya. Kasi loko va mavhengeleni hi ye eBush a vatsotsi a va yo chuva loko va vona maphorisa. Tshama na yena. Malongte mahungu ya SABC kasi ku tlhela languta hungu leri nga rhanga khoto le henhla Pitori yi kume leswaku magistrata loyi a nga tsona Sejeni Fani Nkosi bail a nga endlangi xihoxo hi tlhelo ra nawu. Khoto le henhla yi pakanya appeal ya Nkosi ya ku va a tsoniwe bail khoto le hansi ya Pitori. Muavanyisi Mokhine Musupa u bohe ku yima na vachuchisi leswaku Sejeni Nkosi a nga tshunxiwi hi bail naswona u ta tshama exitokisini loko a yimele ntengo. Nkosi u hlwa milandzu yo hambanahambana ku katsa ku veka swibalesa na maculo hi ndlela ya vusopfa kasi no sivela voko ra nawu. President Cyril Ramaphosa u yangule njhekanjhekisano wa swirho swa palamende mayelana na mpimanyeto wa hofisi ya yena. President u khumbe mintlhontlho yo hlaya leyi tiko yi nga langutana na yona. U ri mfumo wu karhi ku pfuxa tikhampani ta mfumo leti a ti wise hi ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo kumbe state capture. President u ri sweswi switimela swa prasa swi le ku fambeni nakambe. Cyril Ramaphosa u tiyisise leswaku na ntirho wo tala lowu nga endliwa ku lunghisa ku onha loku nga va kona hikwalaho ko vutliwa ka vulawuri bya mfumo kumbe state capture. U ri switama swi ri swona swi nga rhanga emahlweni ehofisini yakwe. We've come from an era of state capture, coordinating the repair of the damage that was wrought by state capture from the center of government has been and will continue to be a critical function of this presidency. Having strategic functions like structural reforms, state security or investment driven from the center of government. Swaritano, President wa pfumela leswaku timatimiwa ka gezi swi endle leswaku ikhonomi ya tiko yi lahlekela hi tibiliyoni ta tirhandi. Kambe u ri hikwalaho ka makungu yantshwa ya gezi mfumo wu kote ku herisa load shedding. Ramaphosa a angula eParliament hi mpimanyeto wa tivhoti. Load shedding costs our economy billions of rands a year in lost output. Through the implementation of the Energy Action Plan, through the ESCOM's Generation Recovery Program, through the massive investment in renewable generation, we have in effect brought load shedding to an end. By the same measure, we have to ask what is the value of the work underway to restore stability in other key state-owned enterprises. President u tlhele a kombisa leswaku na ku antswa hi tlhelo ra swa timali eka Transnet. U tlhele a ku eswitimeleni ka prasa ku na vakhandziyi vo hlaya leswi nga mhaka ya kahle eka vaakatiko hikuva va oloveriwa loko swi ta eka xo famba ku ya emintirhweni. We've increased the number of passengers over the past few years on our rail, saving people a lot of money that they were spending on other forms of expensive transportation to and from work. Murhangeri wa ANC eParliamente Mdumiseni Ntuli u burisana va mahungu mayelana na timhaka to hambana ku katsa komiti yo kanela ku susa president exitulweni na minhlaselo ehenhla ka vahlampfa. Ntuli u ri va seketela Makaxule Gana tanihi mutshamaxitulu wa komiti liya u tlhela a sola swinene ku hlaseriwa ka vahlampfa. And so the caucus that met earlier on, which was working to outmaneuver us, the ANC, was disorganized when we got into the house because they were laboring under a wrong impression that I am coming arrogantly to insist that the ANC must chair the committee. So when we walk into the meeting and the ANC proposed Makaxule Gana, they were disorganized. I mean, you could even see the facial expression of some of them. There's no doubt that the ANC can have a chairperson who can discharge his or her responsibilities impartially and in line with our laws.
But the perception might continue to haunt us that if the committee is chaired by an ANC person, will it be expected and be perceived or be seen to be impartial? Because the matter involves not just the head of state, but the president of the African National Congress. So that issue was carrying weight as I was listening to my colleagues raising, especially within the GNU. Maphorisa va nghene endzeni ka malokishi ya le Bushbuckridge va hlotana na swigevenga. Ku khomiwe ehleteleriwa vo hlaya lava a karhi va laviwa mela no phanga rigombo no endla mabindzu swi nga ri enawini. Va khomiwa eMariti, Mkhuhlu na le Oakley. Isa yi hlengeleta etindhawini leti nga taleriwa hi vugevenga eBushbuckridge. Mapatu ya pfariwile, maphorisa ya karhi ku endla msecho naswona va nghena hi muti ku endla vulavisisi. Vaehleketeriwa vo tala va khomiwile. Maphorisa va kume timbangi, mafola ma nga riki enawini na swibalesa leswi nga riki swa ntiyiso. Xiphaza xi pfariwile. Va kume ku xavisiwa swakudya leswi nga hundzeriwa hi nkarhi naswona a ku xavisiwa na byala ku ri hava mpfumelelo. N'winyi wa vhengela i muhlampfa loyi a nga laha tikweni hi swivangelo swa vuchavela wawa. U khomiwile hi swivangelo swo fambisa bindzu handle ka mpfumelelo. Maphorisa veri ku nga khomiwa van'wana vanhu. Hi khome va ehleketeriwa vo hlayanyana ka siku ra namuntlha ka pfhumba leri laha van'wani va nga khomeriwa ku va va khoma nkunzi, van'wani va khomeriwe ku va va bili hi xikongomelo xo vavisa, van'wani va tlule milawu ya ku va la tikweni swi nga ri nawini. Ya mahlweni na ku tshemba ku tirhisana ka hina hi ri maphorisa na vaakatiko swi nga hi pfuna swinene. Munhu a nga miyeli loko ku ri ku i na information leyi nga na yona hi vugevenga. Nkarhi wun'wani ku na un'wana loyi a nga na xibamu hi byeli ku nga size ku fika nkarhi lowu kuma ku xibamu xexiya xi nga teka vutomi bya un'wana. Vaaki veri vugevenga lebyi nga kona byi endla leswaku va hanya hi ku chava. Hi xitalo va hlaseriwa i vana na vamanana. Va CPF veri ndhawu ya vona yo hundzuka kaya ra swigevenga. Hi ri CPF hi tsakile ku ve hi ri la ka operation Valamkoti ku ri hi lwa ni vugevenga leswaku tiko ra hina ri ni vugevenga bya ku tala, rape, ku tshova tiyindlo, ku dlaya hi xibamu ni ti-drugs. Hi to ti endlaka leswaku hi ta hlangana ni SAPS ku hi pfuna ku helisa vugevenga. Maphorisa va tlheli va vula ku va khome vaehleketeriwa vambirhi lava khumbekaka eka ku dlayiwa ka vanhu vanharhu. Va khomiwe hi Ravuntlhanu. Ka vhiki leri loko ri hela hi khome vaehleketeriwa vambirhi, wun'we wa vona i kumeke na xibamu hi va rhwexe nandzu wo dlaya. Ku na un'we loyi a nga dlayiwa ka mavhiki lama nga hundza ri ndzeni ka tavern. Van'wani vambirhi va ve va duvuriwa va dlayiwa endzhaku ka sweswo. Se hi khome vaehleketeriwa hi ya mahlweni hi hlohlotela vaakatiko ku va tirhisana na hina ku hi kota ku va herisa vugevenga eka ndhawu leyi ya Calcutta. Maphorisa veri va ta yisa emahlweni na pfhumba ra vona ro lwisana na vugevenga naswona tinsulavoya ku va laha ti nga tumbelaka kona. Mali ya laha kaya randi yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 16.28, mpondo i 21.86, euro 18.89, kasi pula tiko akila na Botswana i R1.14. Minkavelo eka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,477 a ounce, platinum i $1,890 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi i $97.50 imphongolo. Vaka hina mahungu lama mkhomelweni ka siku ra namuntlha endzhaku ka mavhengele ya mutirhikulori ti akeni Mkhalani u yi khomile xipiko xa maxele. Mina vito ni Musa Mabunda. Inkomo Mabunda riperile a langutise leswaku maxelo ya Inkomo Mabunda riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo, Gauteng kasi na kwala Mpumalanga nakona ku langutele mapapa lama nga ta va ma ri kona, kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi na kwala Western Cape kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi fambaka ka 81
kasi na mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko hi langutisa ta state ta va yi ngheneleli kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal yi rhelela yi fika kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi loko langutisa kwala Gauteng kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa Mpumalanga nakona ku ta va ku ri na mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha ri kwala ka 31%. A hi langutiseni leswaku vavhumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya wa magandlati lowu nga ta va wu ri kona kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape u famba u fika kwala xifundzenikulu xa Western Cape kasi loko hi langutisa kwala xikarhi nakona ku languteliwe mpfula ya matimba leyi nga ta va yi ri kona kasi na mundzuku swilemukiso swi ta va swi kha swi ya emahlweni loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Mpumalanga KwaZulu-Natal kasi na kwala Free State nakona ku languteliwe mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kasi loko hi langutisa kwala Western Cape na Eastern Cape kona magandlati na moya wa matimba ta va kha swi ya emahlweni a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzenikulu xa Gauteng kona ku langutele maxelo laha kasi Pretoria 22 kasi loko langutisa kwala Johannesburg yona ta va kha famba ka 21 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Limpopo kasi nakona ku langutele maxelo a nga ta va kha ku kufumela eka tindhawu to tala Mosina 26 ku langutisa Thohoyandou 26 kasi loko langutisa kwala Maphata Blinkwater Botsoleni Hlaniki hi nga rivali na kwala Green Farm nakona ku ta va kha ku kufumela kasi loko langutisa kwala Phalaborwa nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 26 wa ti-degrees kasi loko langutisa Mpumalanga nakona ku langutele maxelo nga ta va kha ku kufumela Skukuza 29 kasi Mbombela nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele mpfula eka tindhawu tin'wana kambe kha ku kufumela Richards Bay 25 kasi Durban kona yi ta va kha famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi kona ku langutele maxelo nga ta va kha ku titimela eka tindhawu to tala Mthatha 18 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Gqeberha nakona ku ta va kha ku titimela famba ka 18 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Western Cape nakona ku langutele maxelo nga ta va kha ku titimela kambe ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana George to 17 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Cape Town nakona ku ta va kha ku titimela loko hi langutisa xifundzenikulu xa Northern Cape kasi nakona ku langutele maxelo nga ta va kha ku titimela Springbok ku ri mani kasi na yona ta va kha yi famba ka 20 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Free State nakona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela kwala dorobeni ra Bloemfontein kasi Welkom nakona yi ta va kha yi famba ka 21 wa ti-degrees kasi loko langutisa xifundzenikulu xa Northwest kasi nakona ku langutele maxelo nga ta va kha ku kufumela kwala Rustenburg kasi loko langutisa kwala Mahikeng nakona yi ta va kha famba ka 22 wa ti-degrees kasi Tusker nakona yi ta va kha famba ka 22 wa ti-degrees kasi yalawa ku ri maxelo na mina Ntombi ya ka Mkhalani riperile.